Yes, reka mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza, ikaze kuri mwese, ikaze muri aya makuru yo kwibendera TV. Turi kuwa mbere ni tariki 2 Kamena muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. ndacyabaha kandi ubwo ikaze mu kwezi gushya, hanyuma ikaze no mu cyumweru gishya. Twinjiye mu makuru rero avugwa muri aya masaha. Birumvikana na makuru agiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo, mujyi wa Uvira. Turababwira yuko mu rukerera rwo kuri uyu munsi tariki 2 Kamena aha mujyi wa Uvira hamaze kwicirwa umugore wari utwite, akaba yishwe urupfu rw'urubozo. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turababwira kandi ko n'ubundi muri uyu mujyi wa Uvira hazanwe abarwanyi benshi ndetse n'amakamyo menshi yuzuyemo ibikoresho bya gisirikare n'ibikoresho n'abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Bituraza kubyinjiramo ku buryo burambuye, turebere hamwe naho aba basirikare binjiriye. Turaza kandi kunyarukira muri Warikare, tubabwire ko hongeye kuramuka urugamba ruteye ubwoba. Magingo tuvugana abarwanyi b'intare za Sarambwe hagana ku isa 10 izo mu gitondo cyo kuri uyu munsi nibwo bari batangiye guhangana n'urugamba. Akaba ari urugamba barimo guhanganamo ndetse na drone zo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kurebera hamwe uburyo abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo kwitwara muri ibi bitero bikomeye cyane ndetse n'icyo barimo gukorera izi drone. Birumvikana muri aya makuru kandi turaza no kunyarukira muri teritwari ya Rucuru. Turababwira yuko n'ubundi hongeye kuramukira imirwano, aho abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi inaho babyukiye masasu aremereye, dore ko muri Rucuru ngo harimo no gukoreshwa cyase harimo kumvikana amabombe ateye ubwoba. Ibi turaza kubyinjiramo nabyo ku buryo burambuye. Turaza kandi kurebera hamwe uko magingo ya mutekano bifashe mu Minembwe nyuma yuko hashize iminsi aha mu Minembwe hirirwa drone irimo kugenda ikontorora ibice bimwe na bimwe abarwanyi bo ku ruhande rwa FARDC arasamo. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kunyarukira mu Rugezi. Turababwira ko aha mu Rugezi hasanzwe imirambo myinshi y'abarwanyi ba FARDC. Ese ababishwe n'iki? Ese ibi byagenze gute? Bituraza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri aya makuru kandi birumvikana turaza no kurebera hamwe mu makuru ajyanye na politike na diplomasi. Turababwira yuko General Ephraim Kabino kuriye abajepe bo kwa Kisekedi yamaze gusezeranya urupfu abajepe bazagaragaraho bose ibikorwa by'ubugwari n'ubugambanye. Amagambo akomeye cyane uyu mugabo yabwiye abo akuriye, dore yuko uyu ngo yari ukuriye abajepe bo kwa Kisekedi. Bituraza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kirimo gukubitwa inshuro n'inyeshyamba. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turebere hamwe uko General Ruboya yahiye ubwoba. Uyu akaba ari guverineri w'intara ya Ituri hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose turabyinjiramo ku buryo burambuye. Mwese umuherereye rero mbahaye ikaze, ndabakiriye muri aya makuru. Kigera hano nyemerera uhite uterekaho like yawe. Umaze guterekaho like kandi nyemerera niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV uterekaho subscribe zawe. Uyu munsi nkeneye subscribe 515. Nkeneye abantu bakora subscribe bashya 515. Impamvu nta yindi nuko muri statistique tugenda tubona abantu mudukurikira muri benshi, ariko abantu mudukurikira mutarakoze subscribe
muri benshi cyane abarenga 60% amudukurikira mutarakoze subscribe. Turabasaba rero ngo mukore subscribe kandi mwibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera sinye dora notification kugira ngo twe tujye tuboherereza amakuru mutiriwe mutwarwa umwanya wo kujya kuyashakisha. Mwese rero ikaze mukanya, reka ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Ayesi nongeye kubaha ikaze mwese. Aya makuru ni munyemerere tuyahere mujyi wa Uvira. Mu mujyi wa Uvira mu rukerera rwo kuri uyu munsi tariki 2 Kamena muri uyu mwaka maze kurasirwa umugore utwite. Uyu mugore ushobora kwibaza ngo yarasiwe hehe, ibi nibyo ngiye kukugezaho. Uyu mugore rero utwite yarashwe amaze gukorerwa igikorwa nakwita ko ari nk'igikorwa cy'agashinyaguro. Uyu mugore kandi akaba bivugwa yuko ngo yarasanwe n'abandi bagenzi be batandukanye. Uyu mugore rero ngo akaba yarashwe na Wazalendo nyuma yuko n'ubundi ngo bamutambikanye bamuvanye aha muri uyu mujyi wa Uvira bakamuzamura ahitwa Asimu ASBR Uvira, noneho ngo bakamukatisha agana hirya mu ishyamba bamwerekeza Kavivira, ariko ngo akaba yarari kumwe n'abandi batari bakeya ariko bo ngo barimo abakobwa n'abasore n'abagabo. Mu barashwe rero barasiwe ahangaha harimo n'uyu mugore wari utwite, cyakora ngo kuba yaratwite ngo byaje kumenyekana amaze kuraswa kubera yuko ngo bamujyana bamubwira kimwe n'abandi bari kumwe ngo bababwira yuko bagiye kubohora igihugu cyabo. Mu kugenda rero uyu mugore ngo byaje kugeraho ageze mu nzira ahangaha neza neza hafi ya Kavivira, imbaraga ngo zitangira kuba nkeya. Imbaraga zitangiye kuba nkeya nibwo yavuze ati mwabantu mwe ndananiwe, ariko nyamara abo yabwiraga ntabwo ngo bigeze bamwumva, ahubwo ngo bumvishe yuko ari amananiza no yenda atabishaka. Birangira bahise bamurasa, birangira rero yituye hasi. Umugore rwose utwite akaba yiciwe ahangaha. Umugore bivuga yuko ngo yari mutoya, ndetse ngo kuba wamenya yuko ngo yari atwite ngo ntago wari gupfa kubimenya usibye ngo abari bamuzi, dore ko abari bamuzi aribo babitangaje nyuma akimara kurasirwa ahangaha akitaba Imana. Abandi rero ngo bari bari kumwe nawe bakimara kubona arashwe, bamwe ngo bahise bagira ubwoba barirukanka, bariruka. Bamaze kwiruka rero birangira nabo ngo bamwe muri bo barashwe. Abantu bagera kuri 17 barimo ngo abagore 5 n'abandi basore n'abagabo bagera kuri 12. Muri abangaba ngo abantu bagera kuri 11 nibo ngo bakomeje urugendo, nubwo amagingo yabivugwa yuko nabo ngo hataramenyekana aho bajyanwe, ariko abandi bose ngo bahise barasirwa ahangaha. Ikindi kandi twabwira tukiri makuru arebana no muri uyu mujyi wa Uvira nuko mu rukerera abaturage bo muri uyu mujyi ngo babonye abarwanyi batari bakeya abinjira mu makamyo atandukanye n'ubundi berekeza muri uyu mujyi wa Uvira indane. Abangaba rero ngo aya makamyo akaba ayinjiriye ahangaha neza neza muri iyi nzira ijya guhinguka hafi ya Eglise WTMC Park Galilaya. Akaba rero ngo araha izi modoka za bonywe cyangwa se zagaragaye,
dore ko ngo ari amakamyo menshi cyane yarahetse ibikoresho bya gisirikare ariko n'abasirikare benshi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC. Aba rero ngo bakaba bagaragaye n'ubundi binjira muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi rero bivuze iki? Abatuye aha muri uyu mujyi wa Uvira baravuga yuko n'ubundi muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi ngo ubwoba ku baturage bukomeje kuba bwinshi, ariko kandi n'ubwoba no ku gisirikare ngo bukomeje kuba bwinshi, dore ko ngo bafite ubwoba bw'uko isaha n'isaha abarwanyi b'intare za Sarambwe bakohereza bombe muri uyu mujyi wa Uvira. Akaba rero ngo ariyo mpamvu aha muri uyu mujyi wa Uvira hari kudeployingwa abasirikare benshi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC, hari kudeployingwa kandi abasirikare benshi bo ku ruhande rwa leta y'u Burundi. Ibi rero bikaba ngo ari ibirari bigaragaza cyangwa se ibimenyetso bigaragaza ko muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi isaha ku isaha urugamba rwaba rwambikanye. Ibintu rero bikomeje kugenda bituma abaturage batari bakeya bahunga, dore ko abaturage ngo bakomeje kugenda bagaragara abahunga, bamwe barerekeza mu gihugu cy'u Burundi, abandi barerekeza mu bindi bice bitandukanye. Ibintu rero bikaba bikomeje kuba bibi cyane. Ngibyo rero, hanyuma munyemerere twihuse twerekeze muri teritwari ya Walikale. Muri teritwari ya Walikale ndagira ngo nkubwire yuko naho hongeye kuramuka imirwano iteye ubwoba, akaba ari imirwano inakomeye. Iyi mirwano biravugwa yuko hagana isaa 10 zo mu gitondo cyo kuri uyu munsi zishyira isaa 11 abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC bari kumwe na Wazalendo, FDLR, FDNB igisirikare cy'u Burundi ngo bamanutse n'ibikoresho byinshi cyane, ndetse ngo banafite drone, batangira neza gusharinga ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Magingo yanga tuvugana rero muri bice bya Mubanda, Nyamiyanda hakaba harimo kubera urugamba rukomeye kandi ruteye ubwoba. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero ukuntu ngo ibintu birimo kugenda, abarwana ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC ngo bohereje drone zikarasirwa mu kirere n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ngo banje kujya bohereza amadrone hejuru, bayohereje ku barwanyi b'intare za Sarambwe kugira ngo n'ubundi abarase, ariko intare za Sarambwe ikintu kimeze nk'agashya nuko drone barimo kuzitwika zitari zanagira n'ikilometero na kimwe zirenga. Abo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC barazamura drone, intare za Sarambwe zikayitwika. Ikindi kandi ngo barimo no kugenda bongera bakazibasubiza. No kuvuga ngo ibintu ahangaha byakomeye. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC ngo bamanukanye ibikoresho byinshi kandi biremereye, dore ko ngo ari ibikoresho bamanuye mu modoka nyinshi kandi zitandukanye, nabo kandi ngo baje ari abasirikare benshi. Akaba ari imirwano yatangiye mu rukerere rwo kuri uyu munsi n'aya masaha. Imirwano n'ubundi ikaba ikomeje, bikaba bivuga yuko ari imirwano irimo kumvikanamo imbunda ziremereye n'izoroheje, ndetse biravugwa yuko ngo abarwanyi bo ku ruhande rw'intare za Sarambwe muri iyi mirwano ngo barimo gukoreshamo amabombe aremereye cyane. Izi drone rero zimwe zarashwe, izindi zirayobywa, izindi zihindurirwa icyerekezo. Intare za Sarambwe zikaba zikomeje kugenda n'ubundi zigaragaza intsinzi, nubwo magingo yangaye urugamba rugikomeje aha Walikale, ariko biravugwa yuko n'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC batangiye kurwana abasubira inyuma. Ngibyo rero ibituruka ahangaha muri Walikale. Reka twihute twerekeze muri Rucuru. Muri Rucuru naho ibintu bimeze nabi.
abarwanyi b'intare za Sarambwe bagize gutya babyukira mu miriro ikomeye kandi iteye ubwoba, akaba ari imirwano irimo kubera mu bice byitwa imikarara cyangwa se mikarara. Ni imirwano ikomeye cyane yamaze kwambikana ahangaha muri ibice bya mikarara, ni muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano yihanganishije abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC nabo bafatanyiriza hamwe kurwanya abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ahangaha ariko abarimo guhangana ubungubu ngo akaba ari Wazalendo ngo zirimo guhangana na AFC M23 neza muri iyi midugudu yo mu mikarara. Aka gace rero ka mikarara na gace ko mu bwiru bwa Bwito mu karere ka Rucuru, ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko bivugwa rero ahangaha ngo imirwano ikaba ikomeye cyane, aho rero ngo abarwanyi bo ku ruhande rw'intare za Sarambwe n'ubundi barimo kurasa bikomeye cyane abarwanyi ba Wazalendo. Izi Wazalendo nazo ngo zikiminjiramo agafu nazo zikohereza isasu. Magingo yanga rero ndagira ngo nkubwire ko ibintu ntago byoroshye, habe n'akana gatoya, dore yuko abaturage bo benshi barimo guhunga umusubirizo, barimo guhunga ari benshi kubera yuko ngo isasu riri ahangaha rimeze nabi cyane. Yaba abaturage rero ngo bari mu ngo zabo babyutse igitaraganya bahunga birukanka, yaba bari bageze mu mirima, yaba bari mu bikorwa bijyanye no guhinga, bahise amasuka bayajugunya barirukanka bari guhunga. Rero ntago ibintu byoroshye habe na gatoya. Abatuye ahangaha twavuganye nabo batubwira ibijyanye kuri iyi mirwano, bageze bati birakomeye imikarara. Imirwano yatangiye guhera saa 8. Urumva yuko hari kare cyangwa se hari hakiri nijoro, aho bavuga bati intare za Sarambwe zirimo kurasana n'abarwanyi ba Wazalendo. Abaturage rero ngo bahise bahunga basiga aka gasantere ka mikarara, berekeza mu bindi bice bitarimo kuberamo imirwano. Abaturage bagira bati nta n'uyu n'umwe uri wamenya umubare w'abangirikiye ahangaha, ariko ibyangiritse byo ni byinshi kubera yuko bombe zirimo gukoreshwa, grenade zirimo gukoreshwa, imbunda za rutura n'izoroheje zirimo gukoreshwa. Ahangaha rero n'ubundi ibintu bikaba bikomeje kuba bibi cyane nkuko abaturage batuye aha n'ubundi babitangaza. Reka twihute rero turebere hamwe uko mu Minembwe ibintu byifashe. Mu Minembwe no mu nkengero zaho bongeye kwirirwa amahoro nyuma yuko hari hasanzwe hazwiho imirwano hagati y'uruhande rurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibice bya Minembwe rero biherereye muri komine biherereye mu misozi ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikaba hanini bituwe n'abanyamurenge. Bikaba bimaze iminsi bigabwamo cyangwa se hoherezwa drone yo kuza kureba neza ibice bagomba kurasamo imbunda cyangwa se bagomba kurasamo amasasu. Muri ibi bice kandi ngo hagaragara n'abantu bo mu bwoko bw'abapfurero gusa, ariko ngo ni bakeya. Hakagaragara bitwa abanyindu, hakagaragara bitwa abashi, n'abandi bantu bitwa ababembe. Abantu mudukurikiye hano ku Ibendera TV, niba murimo kutwumva mu bitubwire
n'amajwi muri kuyumva neza mutubwire niba amashusho nta kibazo ariko kandi munadusobanurire aba abitwa ababembe ni bantu ki. Hanyuma rero magingo yanga tuvugana uyu munsi hakaba hangango haramukiye ituze n'umutekano dore ko nubundi ngo ya drone abaturage baherereye ahangaha uyu munsi ngo nayo bongeye kubona ndetse ngo no ku munsi w'ejo ntayagaragaye muri iki kirere. Abaturage batuye muri ibi bice rero bakaba bavuga ko bongeye guhumeka, bakaba bavuga ko ngo bongeye guhumeka rwose ubu ngubu ngo hakaba hongeye kugira agahenge. Twihuse reka twerekeze mu Rugezi turebere hamwe ko mu Rugezi haramutse. Ahangaha mu Rugezi rero ibyahabaye ni sekirirego. Amakuru aravuga yuko aha mu Rugezi mu bisambu byaho haje gutoragurwa cyangwa se haje gusangwa imirambo yabo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC. Biravugwa yuko ngo iyi mirambo rero yasanzwe aha ngo niyo abo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC, ariko ngo ni nyuma yuko aha hamaze iminsi habera imirwano n'ubundi hagati y'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Congo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Makuru rero akaba avuga yuko ngo bishoboka yuko abangaba ari ababa bararasiwe ahangaha ariko ntibaze kugaragara dore ko ngo iyi mirambo yasanzwe n'ubundi iri mu bisambu byo muri ibi bice bya Rugezi. Amakuru akaba avuga yuko ngo ahubwo abagore benshi ngo bari bazindutse bagiye mu mirima yabo guhinga no gukora ibindi bikorwa ngo aribo baje kugwa kuri iyi mirambo myinshi y'abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC, dore ko ngo ari benshi cyane ariko kandi ngo babaguyeho banambaye imyenda cyangwa se impuzankano za gisirikare. Bamwe muri aba bagore rero batanze ubuhamya bagize bati twigiye imbere tubona mayiti zigera kuri 7. Hanyuma rero ngo iyi mirambo yari ikikije imirima y'aba bagore. Hanyuma kandi ngo ku rundi ruhande baza kubona abandi 13 ariko ku rundi ruhande nanone ngo baza kubona abandi bagera ngo kuri 2. Aba rero bikaba bivuga yuko ngo ari abaguye muri iyi mirwano n'ubundi imaze iminsi ibera ahangaha muri Rugezi. Abagore rero ngo bakimara kubona iyi mirambo bakaba bahise batabaza ubuyobozi butandukanye, biza kurangira rero amakuru agiye hanze ko aba ari imirambo y'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC. Usibye kuba kandi ngo babonye aba basirikare cyangwa se imirambo ngo banatoraguye imbunda zirimo iziremereye za machine gun, gatimba n'amasasu menshi cyane. Ibyo rero ibikomeje kuvugwa ahangaha muri Rugezi. Rugezi rero akaba n'undi ari agace gaherereye muri Kivu y'Amajyepfo ashyira uburengerazuba bwa komine Minembwe. Akaba rero ahangaha ngo hagenzurwa na twirwaneho n'abarwanyi b'intare za Sarambwe magingo ayangaya tuvugana. Twihuse rero reka twerekeze muri ya nkuru igaruka ku bajepe bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aba bajepe bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo binyuze mu mukuru wabo witwa General Ephraim Kabi yababwiye yuko uzagaragaraho ibikorwa by'ubugambanyi igihembo cye ari urupfu. Uyu mugabo witwa General Major Ephraim Kabi ku munsi w'ejo yakoranyije abasirikare b'abajepe dore yuko ari we ubakuriye. Arangije mu magambo yababwiye
neza neza hayi Kinshasa Amurika Chachi yabahamagariye gutandukana n'ubugambanyi bakitandukanya kandi n'imitwe idasanzwe irwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Kongo. Yababwiye yuko uzagaragara mu bikorwa by'ubugambanyi cyangwa se gucamo igihugu ibice igihembo cye ngo ari urupfu. General Major Ephraim Kabikiriza ukuriye umutwe ushinzwe kurinda Perezida Tshisekedi ubwo yaganiraga n'ababajepe yagize ati igihugu ntikigera kibabarira umugambanyi. Iyi nteruro n'izindi nyinshi mugomba kubyitaho, bigomba kuba umuhamagaro wanyu, mugomba gukunda igihugu n'umutima wanyu wose nk'abasirikare b'imitwe idasanzwe y'ingabo zishinzwe kurinda Perezida wa Repubulika. Ibi kandi mugomba kubyitwararika cyane. Mu kiganiro uyu mugabo yatanze, uyu muyobozi w'ingabo zishinzwe kurinda Tshisekedi General Major Ephraim Kabikiriza yatanze kandi umuburo utajenjetse ku bijyanye n'umutekano muke uri mu gihugu. Akaba yarabishimangiye agira ati umushahara w'ubugambanyi n'urupfu kuko igihugu ntikizigera kibabarira umugambanyi. Nkuko byatangajwe n'ibiro bishinzwe itangazamakuru muri Presidence, General Kabingo yakoresheje imvugo ikakaye ageza ijambo ku basirikare be, aho ngo yahamagariye izi ngabo ze kuba maso kugira ngo baburizemo ibikorwa byose byo gukoreshwa mu nyungu za politike. Aha yagize ati ntabwo turi abanyapolitike, umuntu ukunda igihugu cye ntashobora na rimwe gutegura umugambi wo gucamo ibice iki gihugu. Ntabwo ashobora kugurwa n'abanyapolitike, ibi ngibi ntabwo bishoboka. General Kabi rero aganira n'abajepe akaba yarababwiye yuko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umusirikare uzagaragarwaho n'ibi bikorwa bijyanye n'ubugambanyi, isubizo cyangwa se igihembo n'urupfu. Twihuse rero reka n'ubundi twerekeze ku nkuru ivuga yuko FARDC ubwoba ni bwinshi, hamaze kumenyekana impamvu izi ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC zikomeje gukubitwa inshuro n'inyeshyamba. Guverineri wa gisirikare w'intara ya Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Lieutenant General John Ruboya yatangaje ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri kwicwa n'inyeshyamba ziyobowe na Thomas Rubanga bitewe n'uko ngo zimaze igihe zaracitse intege. Ibi yabitangaje kuri uyu wa 30 Gicurasi ubwo yavaga imuzi ibibazo bitandukanye byugarije ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri mu bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro muri Ituri. Umwe mu mitwe ikorera muri iyi ntara yagize ati ibi ibintu birakomeye cyane, dukomeje gutsindwa kandi mu by'ukuri ibi bintu birahangayikishije. Ku ruhande rwe General Ruboya mu kiganiro yahaye itangazamakuru yemeje ko ingabo za Kongo ziri kwicwa ku bwinshi n'izi inyeshyamba. Ibi yabivuze muri aya magambo agira ati umusirikare uri ku rugamba nko muri iki gihe turi kurwana na CRP ndetse n'intare za Sarambwe. Ni inyeshyamba rero za Thomas Rubanga wabaye umufatanyabikorwa w'intare za Sarambwe. Abasirikare bacu ngo bakaba bari gupfa umusubirizo cyane.
kuvuga abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC ngo barimo gupfa rwose nabi. Lieutenant General Johnny Ruboya avuga ko ngo iki kibazo cyagejejwe kenshi ku bagenzuzi bakuru b'ingabo zabo, gusa ngo magingo aya ntikirabonerwa umuti. Ibi rero ngo bikaba ari byo bituma izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC zirimo gutsindwa no gukubitwa umunsi ku munsi n'umusubirizo. Ngibyo rero ibikomeje kuvugwa ahangaha muri updates twagarukagaho. Reka mbashimire cyane kandi mbifurize kugubwa neza. Uyu munsi ni kwa mbere, mugire umunsi mwiza, mugire umurimo mwiza, umurimo unoze, ikindi kandi muhahe kandi muronke. Ubwo turaza kugaruka n'ubundi ku mugoroba makuru araza kuba agezweho.